Market. Wenting subay lang. Malaki. Laki. Morning. Make a list, alright? Hello. Hello, my mom. How are you? Hello. Thank you. Tahu. Libre. Libre. Thank you. You want to buy tilapia? Thank you, Ambosog. Higher Thank you. Hello. Thank you, ma. Ay, kung paigin. Paigin para mapait. Hello. Mapait. Hello, morning. Bukas. Chicken. Pork. Wala ka na kayo kuya mo. Hi. How are you? How are you sa Rio Thank you. Ambosog. This is Alec Market. San Nicolas. That's the name. San Nicolas. Hello. Morning. Hello. Morning. Where are you from, sir? Tilapia. From Tilapia. Ramo na mo maro. I am from Tilapia. You know tilapia? Yes. Ganda ka na. Masarap. Oh, milk fish, bangus. Bangus. Dagupan. Hello. Catfish, sir. There's catfish. Catfish. Still fresh. Yes. Catfish still fresh. San Nicolas. Ano, sir? Hello. Hello. Yellow fish. Sigang mo na ang ano. Hindi pang palong. Hi. How are you? Tawa-tawa. Masaya.
Nagbibiro pa kasi ako ng pagdadyan atay. Ay, naalala ko ba di pala ay nagkataon. Sabi nga yun pa lang man. Fresh Guys, kung coconut. ano ka lugatan mo ba tao, Fresh coconut. Masarap. San Nicolas Public Market. Ispilaan ka na. Hello. 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 Everybody. Good morning. Lagi Palengke. San Nicolas. Hello, man. How are you? Morning. Thank you. Mas saya. Saya. Duwa ngayon, madam. Duwa. Mas saya. Yay. Tawa-tawa. Yeah, syempre, ganyan. Thank you. Yes, sure. Okay. Kain. Bakain. Philippine street food. Lima? And same na. Fashions. Hindi nagalaga minig. Pinayak na din, inom mo na kanya. Wala pa. Saan nagpunta? Pa. Lost. Okay.